Enjure yagwire kasige bintu binji na mnonge bihingwa bisisikire kana hati abatura bacobirwe ahi baratandikire. Banyuma yebi wabiriho mnyishenjero wa Bunyaruguru constituency Cadet Benjamin Buturo ayirukangirira abarumuri n'ebikoreso kubahwera mukiraka. Tukirireho na Rebo Cadet nko muntu tucarindira ubuyobozi bwa government yagira ngo abantu be bakagoma batine cyo kuriya tucarindirira nyankamaza birukangire no bags 10,200 urukabaga karamu kilograms 5 per family so nubo ejo mutwa delivering izoba kandi tumusima abo kugumana yirukangira abantu umumbera yone rukubaho na muntu kembera teje y'imiyaga Kadeti kumusima abo biyambo biyateza kugira kutwatirwe ejo Rubirizi cy'orubaare kandi tusima na gavumenti tujongera kugiho maranga akugira okutwongera okundo kuza kutwongera obuyambi ahabo batibo orubaare munonga imanza kusima gavumenti ya NRM ngo kugira abantu barungi bo kugikwatira nyongera nshima Honorable Cadet abo kubasa kubura kushasha kw'abantu banje begombora yanje village Agacencwire hamwe na Buyingo siri amakaga kwinganigana nshanzu buri muntu naza kufuna kiritano zo buhunga baposho kurango babasa kuumura Oyireho ikigwerezi cy'enjura gisisire bihingwa abatura abakinekiza ubukenyamishwa izo kubonera bwira bwashesha office mwenari office y'ibigwererezi nayo kwizeka tukwatara nko kuba kuyamba abandi beze batwatireho nyangonso agumiza mutwandika no kwikoruguru kugira ngo abantu betu bafuna ubuyambi kandi bayambwa abukica bekireho nsima abariyo nibeza kutuyamba Gacencwire Ramadan.